врачтар келип туруп араңыздарда ооруп аткандар болсо көрүнүп алыңыздар. Бизде ушундай мүмкүнчүлүк бар. Врачтар жакшы. Мындай анча-мынча давлениясы көтөрүлүп кеткендер болсо, мындай көрүп койсоңуз жакшы. Рахмат, раң эле суук мынча. Өзүмө ушундай болуп калды. Ооруп атат окшойт. Жок, нормально. Жакшы. Тамакты көбүрөөк жеш керек да. Анан оорудум деп келесиңер анан. Ой, дарыларды берип атасың, алгыла дарыларды бүт бекер бергенбиз, албай койдуңар. Арга жок, мына азыр чыгардык, базарларда саттырып атабыз. Киоскаларда да саттырбай койдук. Өзүнүн аптекаларында да саттырбай, мына базарга чыгып эле саттырып атабыз. Күн тийип атат дарыларга, айнып калса деле эл алып атат, Кудайга шүгүр. Операцияны арзаңыл, бир операция 5 миң, 10 миң, 20 миңге чейин барат керек болсо. Дагы наразы болбойлу, ооругандан келип, ой, кире бер дейм. Şu bir işti başlayıp kalan tıkıldat bunu. Oy gir deyim. Soğumaz mı? Oy kirer beydin. Ne bu? Tıkıldatkandan keyin arı giriyor. Uağında darılangan emez. Ananı üşüntüp gelişet gö. Orup kaldım ben de. Uağında görünüş gerek var yok. Gel. Tak tıkıldat durganda. Salamatçı. Salamatçılık. Oğurganda geldin de. Sen de bir yerin üzülüp kettin benim. Arıgırak olsun gerek de tamak köp jebeyim. Otur mınerge. Otur. Otur deyim. Oturguç hazır jok bayılışada da. Ay rahmat. Rahmattan aytasın hazır. Tak. Familyanız. Kulaksız da aytıveriniz. Familiyam mı? O, familyanız da aytınız. Atım mı? Atım Madrayım. Hayda. Birini sorasa birini aytası da. Bilimingizde ismi? Bilimim ortalığı teknikomdu bütken, onu sizge ne gerek var? Oy, biliminizi soragan jokmun, özüңүз aytıp жатасыз go? Alışta jaşayışka da ismi? Alış delemez, mına Toktogul köçesi 14'te turam. Hayda. Taza kızık. Isık delemez anca. Normal de. Taza belaga kaldım o. Bala da ismi, bala var ama 2 oğlum, 1 kızım, anan ayağımdın. Toktot. Emni oldu otum, ukpa aytasın deyim ya. Emni oldu, kulağınız emni oldu, kulağınızga. Kudağı izlerge girsin. Cüret kuçungdap. Oy, bir gün ulu kızınıkında, bir gün küçük kızınıkında. Emni oldu deyim, emni oldu. Rahmat. Yenem oğruvayla jiret. Ben geç oturuverem bu yerde. Ya. Girip apca Töğütepe'de oturasınlar bende. Takı diagnozuңарды айтпайсыңар. Emni olgan деп атам мен. Арып тап калганда бул тип чемирип алган турбадыңбы? Эмне olgan деп атам мен, айтпадың? Эмне olgan деп атам? Жанатан бир айтып атам деп Töğütepe'de башка темаларды айтасың. Башка сөздөрдү айтып атпайсың. Убакыт жок аз мына, убакыт аз. Сыртта канча адамдар турат бу жакта күтүп. Кебетеңизге караганда кыйкырып атат окшойсуз. Кыйкырат анан кийин. Кыйкырбай эле сүйлөй бериң, мен баары бир укпайм бакырмактан өкүрсөңүз дагы. Hayda. Ukpayım de. Ukpaydın. Düşündü. Ukpaydın ha? Kulaklı cüvüp jürüş gerek de. Emni oldu deyin, emni oldu. Aytsan emni oldu. 2 gün oldu. Geçe gelem dep gel albay kaldım da açılıp ketet demedim ben. Emni oldu de otam, emni oldu, emni oldu. Emni. Emni oldu. Emne oldu ne deysmi? Emne olsun, ötkende bayağı жаңы шайланған өкімет шақыртқан екен. Барсам отырып тұр үстілінде, үтірейіп отырып тұр. Ананы айтып қалды, ой ақсақал, шақыртқандайын өз уақытында келбейсіз деп қалды. Мен айттым, айнайын балам, абығыл өле келгені мүсіл десем, маған абыңыздың не керек бар? Шақыртқандайын өз уақытында келіс керек. Ой ақсақал, көзіңді ашып қойдың, ұқтыңыз бі деп тұр, ұсталды, тарс етіріп қойды еле қалды. Осынан ек құлағым тұнжырап барып, еш нәрсе ұқпай қалды. Çaması yoldaş doktor ilk kulağım ten tarsıldağı jarılıp ketken okşaydı. Ayto, tapkan şılt olsun Jarılbayt. Jarılganda berge gelbeytilen. Başka valinsaga barmaksın.
Жарылбайт. Жарылбаганы мен кимге сүйлөп атам? Жарылбайт дейм, жарылбайт дейм. Бәрі бір сақ, отыр мынен. Отыр да мынерге. Отыр, Аз текшеріп көрем азыр. Жарылған бу, жарылған емес бе? Медицина деген биринчи текшерет. Не болуп атканын билет, көрөт мына. Аз текшерип көрөбүз азыр. Жакшы эле. Жакшы. Эми бул кулакты көрүш керек. Мына тумакты алып турабыз 5 мүнөткө. Мына. Карма мынандай. Так, эктен алып байлаган экесин эк чүп калбасын деп. Так. Бул да чаң. Неге коебуз? Кулакты жууп, бол. Жастар мындай. Кулактын ичи капкара го, Жууапсың, муну жууш керек, пактаны спиртке малып тазалаш керек. Жок дегенде бир самын. Кимге сүйлөп атам мен? Текшерип көрөбүз. Мындай бол. Мындай тур. Кулак укпагандар баары эле чылкыйып семиз. Мындай тур. Кулактын ичинде чымындар жүрөт. Жөргөмүш уя салып жүрүп турго. Өлгөн экен да. Муну сал тазалап коюш керек да, үйдө кантип бала чаканын сөз. Укпайт бу. Мында түз тур. Болбойт, бу жерде болбойт. Аппаратка алып барам, аппаратка. Мында отур. Бу жерде болбойт. Бизде азыр андай техникалар жетишсиз азыр, жок азыр. Мына айыл жеринде билесиң, азыр тияка центрге алып барам. Аппаратка алып барам, аппаратка. Апаңа апарам дейсизби? Азыр эле келбедим апамдын алдынан. Аппаратка алып барам, аппарат. Укпай атат. Аппарат. Аппаратта текшерем. Аппарат. Мейли жолдаштар, мейли. Эптеп эле şu кулагыма айыктырып берсеңиз болду. Эч нерсени укпай аябай кыжалат болуп атам. Кече үйүмө коноктор келген экен. Бирдемелерди айтып эле өздөрүнчө күлүшөт. Же мен эч нерсеге түшүнбөйм. Аябай кыйналып кеттим. Эгер кулагыңды айыктырып берсеңиз, үйдө багып аткан бир коюм бар. Ошону деле алып келип берейин. Козунун кереги жок. Аппаратка. Кулакты эле жакшы бир көңүл бөлүп эле карап эле.